Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gara biyya terra gara magaalaa guddittii biyya kanatti deematti ni jira. Isin jedha tajaajila fi biyya ammaatti waliin tokko isin jedha subscribe gochuu dagatina video illee isin waraanu. As isin jedha. Idul Mutalab Magariisa masyaallah. Amma baabura dhaabbatee jira. Kan dhaabbatan iddoo nama keessaa baate waan ta'eef ini tuh kita kalian dura kanan tahu jadi kasih sih kira insyaallah bikin ada beberapa hal. Romli itu dan roget ini cakme. Rayu akan ada itu na mana jadi sini time ini tadi. Aku makan aja itu garo ada kini saya jalan menyama itu aja. Kasih sini bela tapi kita tadi ya lah ambil karena dia tamu berbuatan. Ada nama itu lah. Sini jalan sebelum babur sudah dekat dengan demo video itu sudah akan makin demo sama masih sini jalan dekat dengan demo sama sama itu ini mana video di phone chat sini aja kasih kami pun tapi dah waktu itu dia Romi yang macam mana kata kasih saja di luar dari nama kasih jalan waktu itu ya amak nama terlalu asik deh. Itu kan bertawakat ini mah. Antara kalian negara itu. Kasih sanif gara-gara itu nih orang nanti tuh. Kasih sini jalan kau itu tadi dah apa dia. Nama kita menjerawan teh sama sanif yang dah. Nama kalian jalan. Kasih sini selalu ambil bidang bawa isin bahara isin jalan.
masyaallah. Like, share, subscribe godhuudhaan jajjabeessa. Waa isin tolu akkatti isiniif fida. Isinis immoo hamilee naa kennaa akka ani kan na turan waan isin ittiin bohaartan isiniif qopheessu jechuudha. Wir haben auch ideales Wetter, aber machen so heiß, die Decken, aber es wird morgen ist da, ja. Aber ich habe schon noch heute ist ja angenehm. Ja. Neue Schauma. Kasih dah tu tapi kalau tu dari ya, kalau masalah mana keluar lah. Insyaallah kejar kamar di dalam kan. Itu nama itu lah. Luas ke sejera. Baik bereda. Insyaallah baik masalah. Itu bereda. Ngobrol dia nanti. Insyaallah bedo toko-toko tejo mungkin tu balik nanti. Saya kasih sini ada pemilik beda tadi ya. Saya tidak wadah maklumat itu. Wan itu lewat seluruh itu ke sejarah maklumat itu dah betul. Kasih sini jadi pemilik tadi. Kasih kabelento dari Toyota kanaftu. Itu bereda, masyaallah laftu negara ini mungkin lagi faktor jara Allah hidup nama itu lah masyaallah lah. Kasih ni ada waktu tu kita minta tu ya karena video selitin eresu, nama video ibadah udah terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.